Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenat Water Resource jong ka Sarkar Jila uba coming one Ymbon haringkat kejingdan lang uba ranik dan lingdo tongkhar MLA ke Mawkyrwat bat uba Pius Marwen MLA bat MDC ke Ranikor constituency mendagasi ke arpesan tarik ujian liu arjar arpesan ulai yok ban Plie pat ba ya ke Ophis executive engineer water resource Swkhd Khasils district halat lau sang Mawkyrwat ke balateh kejinglut ke ba iwei point 100 kulur tingkah. Hagani sile don lang additional chief secretary ke Sarkar Jila Dr. Shakil P. Ahmed IAS ke kong AD Bla chief engineer water resource department uba DP Mukti executive engineer water resource Swkhd Khasils district ke kong Junisi Lingdo SE Shillong circle ADM ke Swkhd Khasils district uba FB Basan uba Bandrap Lang Jerwa superintendent of police Swkhd Khasils district ki officer jong kita nak sarkar bapher bat kiwe uba coming one Ymbon kongsan hagan ngasi haba ajingkran ulet ho bay kan yeng thamai jong ka water resource la dei ban yo play na do usnam arjar arpulai hendai namar ki daw bam lakyar la slem no ban play uba coming one Ymbon ula kenturu ikinong trei kan ka office na do ki engineer bat ki staff bagi di ban trei bha bat bagi dei bandon ka minsiam ya rap ki pat ba ki ba wan pan jing rap ki scheme bapher kenang bagani ka office kan nong shisha ka jimentoi bar ka jingkir khui ki pat ba kani ka dong ka than mai param itu teh dak tu Haman kikam Midon kisar midon ki madam Kaki nom trei haman kikam kam Jingjong kam syong tam kabut jong ki Iliang barok dengan ya Swkhd Jingjong kam syong tam kabut Dia kepuan duduk ki senam ar pulai dia bang Plie. Nagadau melawan kia, sila slemban pendek yang ini Ophis. Andai wala kataru, ngana kalian kejonga terpar kamtam dia ki official dan ki staff jong ini ka Ophis, bakin tray bah, bakin long friendly, bat ki breu jong ini district, batik ting pindapai don ki officer. Dawan pai ba kata ka cipin i jong ki kata ka mut ki kimdon interest bani rapi pai ba na kalian ko jonga nam snu ya agar pa dia ki officer ba ki de ban lo friendly ba kino ki breu ki bawani kindo ki man pan jing rap na ban ka ki scheme ki prepare but kabar benong Pagi ni Ophis na doon tak sni kan ay kajing syakri hamba susu ya kan ni district kebetamai jongi siukemen ni dan hang ni ba Remington ibelong i MLA jompi kilong kibeton bok ba banyo kum unio breu ubelong dynamic ubas smart ubas ting ban mare nak benta karoi kapar apok gani district kebetamai jongi Batung joro iba Pius Marwen ibelong samla iba Tristam nagbentaban manra ya karoi kapar sapok gede kathain ni jopi bat ngan ong ip apok kejingalam jogi chief minister badan borom jongi Konrad ke sama trai pilayo i nga hakarta ke jonga mangalalong MLA menta la Swkhd impat juga chief minister kum une nang ipi ubas ngap ya ino minug jige bagi pai ba kiwan perstio kama chungu
ubalong ubasmat bah take action ro. Kad utara OEP sa sen ki prolog ki bedon hangne. Mantan Plie osnyo ya ke jingkrem jong I additional chief secretary jong I klem go nginam laban im. Ibarat ni guru laban jur yang ni subjek bai ong la donla snyo ba akwari yang ni ga forest keberan jan jong I. Kene ngan gelian jongan persnyo ya siam. Lum juga por telang por liur kedon bet ki Mentah ki wadoi pun gi baga larang aglo. Por telang benele chino pemio Nama kata daw kami ini kumpul. Lagi bakla kan OEP. Wat kala era min hap kumpul. Oksigen ka bangi ring berier bung se man kasni. Ladangi bakla in hap kumpul. Kani ra perkap ha. Namar dan kala dagi wei arban yada ini. Tang naka daw jong ki cloud tap. Ladangi penek bersa yagi cloud tap ki bodon saudong sokun ingingan OEP. Bahang ni senong do pia Mawkyrwat mas luar ngasih ke senong ko pengat bah try bedon bun ki cloud tap bedon surrounding jong ni seka ngan kuat mon keren bun kting sajisen ngelia ke jonga ngagar pat ya baro ki department ki prepare bedon apa ke di district senyo bah ai jing trailer bat ka department water resource department kenang bah kino scheme Don kita bagi hablet conversion. AM beran hang ni through you dan request baong ya edisi jo piru dan gilo project napok di RDA ne dan gilo scheme. Pidai bandia le some conversion. Nang ba kaji mentoy nakalian fight ba. Nampak cuman keren nakalian jonga sajisin I boleh kitbok kitruang pi. Ni don kam ban involved ni lade bagi ni don bertanya lade na kam ta kaji penek pensa ya ka Tenre ke bang sok bane bat kabang kuat berkeran hitangi kita kau poin. Ha ka bai minister ban brom. Ila de kran ha ka bang idang ye shong. Ila ya ro in ong itnat ba kidang don kini di cloud give ta ka ka dong jong pi. Lei kidawi kene ka cloud Hakaba hajan senang moten gidon ru menteri na moten kemudian sebagai baloving ini ya kabagi jia keren barabari ke jinot kam ne kena cloud ban pendek ban persa ya kini kiwa kejongi hene hajan ngarang ong ye honorable minister bala na kalong kabala namar kini ki cloud yo kirusima ala dolong kabala ban keleng sarkar ngin la ban akwai no la ban thet no ikni jaka kan dolong kajikar ku hakaba kini ki cloud kinne sa kumne kumakilong menta Kata kata jinot kam the need of the hour. Kalong ba we should acquire those area, especially the catchment area. Dr. Shakil Ahmed, I just want to tell you that we really need to acquire some of the land out here that we are still having forest as of now. We can see very clearly, just very near, very close to us. We still have the forest, and it is the only hope to have the water, to have the sources of water through this forest, but we are not sure till when this forest will last, because this forest is not of the government or it's not of the community, but it belongs to the private party. So we really need to acquire, we really need to buy, and we need the support of the government to enable us to acquire, to buy this land, so that we ensure that the water sources will remain in this forest nearby to us, very close to us. Kalau kepada kamu hendak kata bagi persang ini persang nak kaji trelang nak keliling ke distrik administration kaji trelang itu peran baru kentam nak kesokar ya kebagi dia bantian kini klau marjan kentam tibaran ke tibari di catchment areas tibari di jaka tibala berperni kalau kepada kamu hendak kata ai kulai shibune ya kaji trekam di water resource ngidang Plie mentakas ni ke Ophis lese pin berkat ba ke water resource lese kaji trekam joka karang sedang Riak pak bani tu EP, but kita sekarang hadu kata-kata kejing long aktif do kari department, hakane ka dong ka tanjungi, hakane ka block jungi, hakane ka district jungi, hakaba kila pentrei yo bon ba ki project. Ngipri mentai ka office, hoi kalong bade.
Tenre kini department kilatrei laslam haswa bandon kene office kilatrei kram aidao ya kajing bombiang jo kita ki facilities ya kajing bombon kita ki kamera ki bombiang ban yetre henry kilanang yetre ba ki bon ba hikam ye ke ba layo ban khotandar ban pentrei nama kene ke department ikbelti pemerintah deni ke bagalio la kajong ka office building komne ka building ka ba itanat ke bagian siap ban pli dari minister ngikbelti ye ke ba kanala pentrei kam khamha ya kebagian liok sibon ke skim kambun susu ke skim ke bagian liok nak kasokar kita sekolah aduh kita naik kulit kerbang ya minister baru belum agaba tang hai ni por jong ke jelong minister jong i larang bakala kene ke sim ke balai ke bakala don tenda ha kene ke konstitusi ni ha kene ke distrik ke jong i ya ke bakala don kita tenda nak kene ke department equality ki por parwan ru kepala benteng sub ya ke beriu ke jong i apa yet eki skim boper ni suhu bakatnat water resources tolong kawah mengkam hadu kata-kata kabopek eki nat ka khampam eki biru kibaram ni hne hapo district jungi kibun ki nomsosnong kiba community kiba hakaret karen jibun ba kiba wan singiru na tepat haki cakarat pejoki dan perpuai yaki dan perpuai yaki jengol kam hapo kacaka kaba kira tika jingdon jo kene Ophis kaba lapen subsusu ya ka distrik kejungi ba kalodon hulu papor kum kalodon kecil la ka distrik nila yo benwat yaki cintip kaba paka yaki skim kiba fair awide baka sarkar kala man ai ya kecingirap na kanta Hebreu kijumi kumang long ne ba kade ka sni ke bahasa kemau na kanta distrik kijumi tinggal yo ekne Ophis dengan iskem ba kajing pli jo ne Ophis kalong kajing terku ya kadong ya katani kodok kowe tang